Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bokongsan jong ka khubor. Penlong jingelang Menteri Rang Badu Narendra Modi bat Menteri Rang Ba jong ki jela bat Union Territory ban kemi ik jinglong jingman na ka klam COVID-19. Penlong katnat sipai Assam Rifles ya kelempong plasma donation screening camp ban la yarap pelajim ya kinong pang kibasakta hau COVID-19. Bat lasdang ya kali niam ke himak hairim nin kesengi da ke pomblang yodo. Ikubor kibabnya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi nin kesengi udah penlong jingelang bat ki Menteri Rang Ba jong ki jela bat ki Union Territory na kebentaban kemi bnya ya ki jinglong jingman na coronavirus hakari. Menteri Korbari jong sarkar pedang Amit Shah, Menteri ketenat kakoi kya Dr. Harshvardhan, Sekretari jong ke Kabinet Rajiv Gauba, Sekretari ketenat kakoi kya jong kari Rajesh Bhushan, lembat udkhot ka Niti Ayog Dr. VK Paul, kilay dan rengkat lang hakani kejingelang jong ka high level COVID review meet. Khasi tok dia belala Menteri Rang Badu ula penlong jingelang bat ki hek sarkar jong kari ban ya tai bat pli jumut halor ki sinjam jong kari India ban penmi ya ketika ya da ni ka vaksin ban penyo ya kani ka dawai syaki patba. Kum Shibinta jong ke Assam Rifles Commanders Conference Arajar Arpho. Kabalabu bakan long haka arpun rituri unai wing Arajar Arpho. Ke headquarter jong ke Assam Rifles nin kesi ke penlong ya ke lempung plasma donation screening camp. Halat kor Shillong rengkat ke jengit lang bat ke Negrims. Ya kini kelempung lapli da Director General ke Assam Rifles Lieutenant General Sukdeep Sangwan ha ke jingi dan rengkat lang Profesor Dr. P. Bhattacharya belang Director jong ke Negrims uniu he sipai ula ai khuble ya baro ki bala kloi ban wan phak ni ya ke jingbet jingbiang bakin no senyang ya la ke plasma na ke benta ban la ya rap plat emi ki wei ki bala sakta COVID-19 Dr. ngat ong biang ke tu Director jong ka Negrims ha ka jingkrem ke jong ula kedau halor ke jingkong san jong ka jingno senyang ya ke plasma bat lopen pau ke jing songo ya ke tenat sipai Assam Rifles ke bala sim ya ke ni ke sinjam ke bala ban plat im na ke jing kta kenyang jingpang ha ke ni ke lempung la sim ya ka senam nong muna jong kisis pa angut kisipai jong Assam Rifles na ke menta ban examen la ka long ke babit ne em bakin wan ban ai mon sobhapan ya ke plasma ha Assam kibriu na kibenta ba pero jong imlang sa lang kilalit ban ai kuble khadu yo Menteri Rang Ba barim jong jelau Tarun Gogoi ubla khala no akala sing uble ha gohati ya kamet ke basa jong Tarun Gogoi labu ha Sangardev Kalakshetra na kebentaban aila di kibriu bakin wan ai kuble khadu yala unong yalam lali raru ya kamet jong Gogoi syaka yeng office jong ke seng kongres ha gohati ki telong khubor na ke seng kongres ki ong ba ya ke jing pendan buram khadu ya uni orang ba nong yalam jong ke seng on penlong ha kasi balai kata la sya ke sengi ka sarkar Assam kelapen benalai sengi ba ke jela kan penpau ke jing sosi elor ke jing klat no Tarun Gogoi ubelalong unong yalam barim jong ke jela ya ke jingilang jong ke State Advisory Committee meeting jong ka Nehru Yuva Kendra Sanggatan NYKS lapen long nin kesingi Shillong banjit bat sandur ya kirukom trikam jong ke NYKS lengba ka core program action plan na kamenta usnam Arajar Arpho we bat ru ban wa dikila klenti bani trelang haki program jong ke NYKS bat ban airu ya ki jing ai jing mut na kabentaban pentrikam ya ki program hakarukom ke badai yakni jingilang la penya do Menteri ketenat Youth Affairs jong ke sarkar Meghalaya uba biling do ubala long ru usong knor jong ka State Advisory Committee kabede beki program na kabentaki samla habakram ni jingilang uba leng do ulo ong ba kabakum kani jingilang deben penlong man la kateng na kabentaban kmi bnia bat jurip yaki jing trei bagi jing pentri kam yaki program ki bahap hakathup jong ke NYKS core program khanang ba kanlong ka jing mentoy na kabanta ki samla salon sar ka jila Menteri ulapan paru ke jing kermen baleng ba kini ki program jong ke NYKS on la ban kham kan ti ke jing tben bat ke jing la trei kam jong ki samla kani ka khubor kawan sepi na ka All India Radio Shillong
lai tali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jing dakmat bat khmut penjengai iwei na iwei pan habai dan lang haju sait bhai kikti bat beta bhai ka khmat bat le kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19 Gani gede All India Radio Shillong mentang ini beteng yang yeki khubor ki berangsa. Kale niam pomblang jong ka hima khairim ka basisin sisnem ka bala tip ru kum ka sha nong krem kala sedang nin ka sngi da ka pomblang yodu hasmet ka baju penlong ha ka sing yodu. Ha ka ni sing sedang usim ka hima khairim u bala jet sing sim lembat ki bakhra batri ulami na yeng sa da ka bayak kejat shadu ulum u baju penlong ya ka kenya ka kriam hasmet. Hauni ulum la pendep ya ka le niam pomblang yodo bat hadin kata but sekasar ka kemen hakani ke jaka rengkat kisur jong ka bom ka sing ba katang muri hadin kani kilalik phai pat sha ka yeng sat menta ka singi ka arp santri unai wing ka jing rakhi kan long ka lempung ka ba ha plau jong ka yeng sat ka ba on penkot ya ka jing rakhi da ka pomblang ka sibet menmit Menta ka kenti na kadaw ka jing perking ki bayade baka klam COVID-19 ka jing rakhi kan long tang hapdeng ka jing isim menta jong kiriu khamat ha ka le niam bat kinong syat ki bahap ban but iki kendon ki bala but ka sarkar. Ki pulit jong katanat traffic jong ka Ribhoy district nong po branch nen ka singi kila penong i ka program ai jing tipat ba halor ka jing don kam ba kinong nya ba kinong syong hakikali arsaka ban pong yaki helmet habakinya tuk haki surok ba. Hakani ka program la penong ru e ka jing ya kan hun jongki kali arsaka ni ka bike rally nanong po syadu salat ban let sa DC office. Hakani ka program pensyapat ba lawan manishim menta u deputy SP jong ka headquarter u VDS Rambai u traffic in charge u DSR Lakyang bat u Sengkon. Hakni kesingi la penong ru ya ka jingkmi ya kinong nya kali ki bam deng ya usit belt bat ikinong nya bat nong syong haki kali arsaka ki bam sempong ya ka helmet ka balong ka tupia ka bala ban yada ya ka kli na ka jing mensaw kom sibentang na ka jing rakhi ya ka awas diwas bat ka awas week la penong ya ka program ka bekerpang haja talong VEC Bhoirembong Community and Rural Development Block nin kesingi Menteri Berikmi Katanat Community and Rural Development Uba Hamlet Son Doling haba ajin kerana kejing yelang kum kongsan ula kentu ya ki kli nong senchar nong batru ikinong yo mentoy ne ki skim sarkar bakini trelang rengkat batru bandon kejing sutu jengmot lang bat kinong tre sarkar ki berikmi ya kini ki benta kenang ba kejing pentri kam ya ki program kan nong kabaya bet ya renti ha kabede ba kejing penrung kerteng kajing bahak pisah bat kibi-kibi. Kijing tray kam tat hadu balala ban pendep pura ya kawai pakawai kijing tray. Uba Hamlet ula kenturu ya kinong song ban wan sakamat ha kabede bat kajing pentray kam ya ke skim kenang ba kinong tray jong katanat kinla ban pensai ladadon kanu kajing bamsai ni kajing so artatien. Kajla Meghalaya nin kasi kala yu ajing ken badan san pokondai ngut kibriu ki bala kot na COVID-19 kabala kenti ki jing don ki bala kot na kani jing pang chaka shipo wajar saus pa san powai ngut kat ba san punyo ngut ki bepat ki la yu thamai kani jing pang nin kusingi kabala kenti ki jing don jong kibriu ki bala sak tau COVID-19 na kajla shaka khatwe hajar saus pa san powai ngut kat hadu menta ka Meghalaya kadon ya kumba praspa khandai pulai ngut gibri ki berang don ha ka jing sha suma bat ki bela khla no kilong shispa shiphongut hanaglan sa nyu khandai ngut gibri ki la yo e ki jing pang COVID-19 nin ka sngi ka bela kanti ki jing don ju ki bela sha ta au coronavirus ha ka jala nagalan sha ka shipo jar khandai spa lai pu ngut ki bela ko baro kilong khandai hajar ar spa khandai pu ngut Kibadang don nak jing syak sumar kilong 1000 saus pa nyup wingun bat kibala khlat no nak ni jing pang ya kibala penti kena kilong sanpusan ngut Katu kani ko khubor lakut kebalawan sapi na ka All India Radio Shillong